Buka sesenggake lacur pengine suut penekine misi sakitine buin. Nasib. Yen melahang ngenehang, cara ketu asane pejalan hidupne janda ane madan Dwi Parika Lestari, 23 tahun asal Subang, Jawa Barat. Entu teh ane matiange di Thalia Homestay, Jalan Tukat Batanghari 10A, Gang 1, nomor 12, Kelurahan Panjer, 16 Januari pidan, teken tersangka ane madan Wahyu Dwi Setiawan ane umurne 24 tahun. Cani sube reka ulange jak polisi nih. Nah pas reka ulang, mare ngenah kronologis pasti nih. Nak mekedadue sube sepakat di micet lakar memadu asmara kune adane. Hargane masih sube deal 300.000 rupiah. Di subani peteng, tersangka langsung meluncur uli kosane di Jalan Pulau Bungin 1, nomor 17 Denpasar Selatan ke tongosne Idui Ngoyong. Ia menek motor Vario putih DK5326 EF. Ternyata pas entu Setiawan sube ngabetiu ane beline di dagang online. Sekondene neket di homestay-ne Idui, tersangka nak mahan meembon di warung Pak TKP Ulian Ujan. Setelah endang ujani, langsung menek ke lantai 2 homestay ngalih kamarne korban. Sube buka kine jalanan, tersangka mecelep, korban langsung nyaklek jalanan. Sekonden hohohihi, ternyata Setiawan mahan mecelep ke kamar mandi. Ulesne ngumbah anone apang kedas. Subek itu lantas pesu uli kamar mandi. Korban sube nganggo handuk dogen di kasure. Setelah itu, nah pada ngerti lah apa jema kegegaene aja kedaduan tuh di kamar. Suwet gitu tersangka negak marep ke meja rias ningalin dompet aja HP-ne i korban. Cek pasu beniatne nyemak barang ne Idui. Ternyata niatne entu tawange aja Idui. Ya jelas duit mekuuk ngidih tulung. Sajan je anak nekat adane mare kuuk-kuuk korban lagi ngidih tulung. Tersangka nyemak tiuk ane di jalerne. Entu ngenah di adegan ke-20 korban matiange. Bibihne tekepine kanti batesne Idui keteb-keteb. Betawange korban ngalahin, tersangka bebas nyemak dompet ngajak nyemak HP jandane ane ngelah panak besi entu. Terus langsung melai pati kapluk. Akhirnya kepunge ngajak polisi nih. Tersangka bakatange di umah matuane di Jember, Jawa Timur. Kasat Reskrim Polres Denpasar, Kompol Dewa Putu Gede Anom Danu Jaya Nuturang. Reka ulang sube sesuai aja BAP. Tim Bali Express ngelaporang.